Reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza wowe buke ndetse nawe bugorobye, nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye mwese. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde mu byo murimo byose. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza. Warakoze ku nkunga yawe, warakoze ku kwigomwa kwawe, warakoze kutubera umushirika. Uyu munsi navuga ko turi hagati, ukwezi kugiye gushira si hagati, ko turabarira iminsi ku ntoki itarenga icumweru kugira ngo ukwezi k'umunani gushire twinjire mu kwezi kw'icenda. Ukwezi k'umunani rero bamwe kwababereye kwiza, abandi kubabera kubi, buri muntu wese na sezo yiwe. Buri muntu wese n'igihe ciwe, bamwe baba bari kubyara, abandi bapfusha, abandi bagira gute, ariko niko ubuzima bumeze kandi twihanganishije n'ababuze abantu ndetse n'abafite abarwayi, namwe turabihanganishije cyane. Reka ntangire mbabwira ngo mumbabarire kubera iyi nkuru mbakoreye cyangwa se iyi nkuru mbahaye, kubera ko hari abo yigisha, hari n'abo isubiza inyuma, hari n'abakuramo, kandi kurya abantu benshi bakunze kwigira ku makosa y'abandi. Gusa ngo ikosa si ikosa, ikosa riba ikosa iyo ryasubiwemo. Uyu mwana w'umukobwa ni umuririmbyi, niyo makuru baduhaye muri minisiteri runaka, ngo ni n'umukondigitrice mu ikorari, ariko ahisemo kwita hanze mu buryo butari bwiza, uburyo bugayitse, busa n'ubudashimishije, butameze nka neza na bukeya cyane. Icyo mvuga, reka mbanze shimire za minisiteri zimwe na zimwe kubwo kwiyubaha, no kubwo kwigisha ubutumwa bwiza, ndetse no kubwo kwera imbuto. Bose si babi kandi bose si ba gito, ariko imbuto mwera n'ubutumwa mutanga benshi bubageraho, imitima igakira ifite ibisebe, kandi koko mugakora ibintu byiza. Ariko tugaye na za minisiteri nazo zifite abantu batanga ingero mbi, abantu bafite uburere buke, abantu biyandarika cyane. Sinzi nimba namenya ko ari ukutamenya cyangwa nimba ari ubujiji, nimba ari ubuturage, sinzi uko nabyita. Kwifata video nk'iyi ngiyi ukayisakaza ukayihereza umuntu utari umugabo wawe, utari umugore wawe, mbibona nk'aho ari ubuturage kandi bubi cyane, nkanabyita kutamenya. Ariko igihe umenyeye nibwo ubona ko wadanganyitse cyangwa se wayobye. Mu by'ukuri buri muntu wese aba afite umuhamagaro we n'impano yiwe, ariko muzarebe cyane cyane imyitwarire yawe niyo ikunda gutuma ugera ku muhamagaro wawe, no gutuma impano yawe ikura, cyangwa se umuhamagaro wawe ukawica, impano yawe nayo ukayica. Kubera ko simpamya ko nk'ibi bintu umwana yakoze, simpamya ko hari aho yotumirwa ngo aje kuririmba niyo bafite impano imeze gute yo kuririmba, habe niyo bafite impano imeze yo kwerekwa, kuko iyo ahagaze imbere y'abantu ntabwo bamubona nk'umuntu waje kubagaburira ubutumwa, bamubona nk'umuntu uri muri ya shusho mbi bamubonyemo, kandi ari we wifatiye video akanayitanga. Rero imyitwarire yawe ni rya jambo rivuga ngo ubwiza bukugeza ibwami, ariko ubwenge nibwo buguha igihe cyo kuhamara. Mu by'ukuri sinzi nimba ari isi imeze gute ihaye ihinduka, cyangwa nimba ari abantu baba bahinduka, nibyo ntaramenya kugeza ubu ngubu. Ariko ibintu bitagakwiye kuja ku karubanda cyangwa ku mugaragaro, bikomeje gusakara, bikomeje kuba byinshi, umuco ukomeje gutakara kuri bamwe, uburere bukomeje kuba buke kuri bamwe. Ariko simpamya ko hari umubyeyi gutuma ngo uje muri ibi ngibi, cyangwa se akakwigisha ngo ibi ngibi wenda bizagufasha iki n'iki n'iki. Akenshi naje gusanga ari n'inshuti mbi. Kuri iyi nshuti mbi niyo izi guta mu muriro cyangwa se ikawugukuramo. Iyo rero ufashe ikintu nk'iki ngiki uri guseka wishimye umerewe neza, ariko kikakugarukira kivuye ku wundi muntu utari wa wundi wagihaye, nibwo uzubona ko koko isi yakubanye igi, isi yakubanye ntoya, ukicuza ariko udafite icyo wabikoraho. Warangiza ntibiguhe isomo, ejo ukabigwamo. Warangiza nawe wabibonye ntibiguhe isomo ngo biguhe
gushishoza no gutinya iyi si y'akavuyo ituwemo n'abamenye ukuntu yivanze yicangacanze, ariko bo bakaba bayirimwo bahagaze neza. Ugasanga ukoze ikosa rya mbere ejo urisubiyemo. Hari n'abantu rwose usanga bakoze ibi ngibi umutima ntubona bacira urubanza, bakumva nta kibazo, ntacyo bibatwaye, nta kibazo habe na kimwe, arakomeza akora imirimo bisanzwe. Erega hari n'igihe useba ukumva ni fiyeri. Hari abantu baberwa n'urubwa, ntacyo bibatwaye, ntacyo bimbwiye, sinje wa mbere sinanje wa nyuma, haracaza n'abandi nyuma yanje bagaseba, cyangwa se bikagenda uku n'uku n'uku. Natangiye mbabwira ngo mwihangane ino nkuru, kubera ko iyo tubibwira gutya hari bamwe tuba turi gukebura, tubabwira ati wa muntu muza muvugana cyane nyaboneka uzirinde, ntakazakubwire ngo umuhe amakuru nk'aya ngaya ngo uyamuhe, cyangwa ngo umwereke muri ubu buryo umwemerere. Bamwe vrema bakabyumva bakabikuramo isomo bakanatinya, ariko hakaba n'abandi rwose uzugira ngo ebo ntibazi igihugu barimo, ntibazi ko ipeza yazikina, ntibazi isi barimo, kuko ko hari abantu bahagurutse kavuga ati ewane nzokwanika nawe nkwanike nawe nkwanike, kuko nanje wenda uwanje baramwanitse cyangwa se nanje naranitswe. Rero bino bintu ntabwo tuba turi kubyamamaza habe na bukeya, tuba turi kubivuga ngo mubimenye, muranabizi, n'abandi murayagira aya mavideo, aya mafoto murayagira, ariko se kubera ko witora ugahereza umuntu video yawe imeze gutya, kubera ko witora ugahereza umuntu ifoto yawe imeze gutya, inyungu bifitemo ni iyi? Ese uba warebye ka kanyungu kubu nyine, cyangwa uba uhaye ugira ngo ni ibintu bitabishira ari amayibika? Ntabwo yayibika. Wa muntu yihaye nawe afite uwo yizeye agomba kuyiha. Wa muntu wayihaye nawe afite undi agomba kwemeza ngo reba, turiya ntumubone kuriya ndamufite, uriya ntumubone kuriya ndamufite. Ugasanga bikugendekeye nyine ukuntu kutari kwiza, ntibisa neza, urababaye. Erega n'igihe uniyahura, ariko uzi kubona nani yawe imeze gutya hanze, video imeze gutya, hari abatabyihangana bakavuga ati ewane ahubwo napfa isi nkayivamo. Rero muza mureba amakosa y'abandi muyigireho, muza mureba ibintu umuntu yaguye muca avuga ati nanjye nshobora kukigwamo, ugasanga bigenze nyine ukuntu kutari kwiza. Muza mwigira ku makosa y'abandi kandi binabahereza isomo. Uyu muco si mwiza kandi ibintu si byiza, ntibiteye n'ifiyeri, si n'ikintu ubona iratana ngo jewe ngo yanje ngo iri hanze ngo nabaye gutese. Après que les vieux continuer, yego, ariko se ukeka ko itazazigaruka buri mwaka? Ukeka ko bizahita bishirira aho ngaho? Oya, izigome zikagaruka. Hari abantu benshi bakwanga, banga ukuntu berwa, banga ukuntu usa, kavuga ati rero mubonye nzoza ngerageza uburyo isharinga igere kure igende. Rero bashiki bacu, barumuna bacu, ibi bintu nimubireke, kuko si byiza habe na bukeya, ntibishamaje, ntibihaye Imana icubahiro. Yego ndabizi hari abavuga ati se wowe uyikoreye iki, iyo nkuru ikoreye iki, bikumariye iki, bikunguye iki? Hanyuma se nanje nawe nkubaza uwawe mbaza ico kibazo, uwayitanze byari bimumariye iki, byari bimwunguye iki? Nta biro byamwongereyeho, ntibyamugize inzobe, ntibyamugize taille française, ntibyamugize umuntu umeze gute? Oya. Timukaza rero mugaya abakoze zino nkuru, muza mugaya abatumye zino nkuru zija hanze. Ngo sheri wanje, yari boyfriend wanje, yari girlfriend wanje, ndamwizera arampemukira. Reka habe na Bibiliya nyine ubwayo izivuga ngo wizera umwana w'umuntu agira ate avumwe. Ni gute we wizera umwana w'umuntu kandi uzi neza ko iryo jambo ryanditse muri Bibiliya? Rero ntabwo twebwe tuzoreka gukora inkuru mwaduhaye, tuzoreka kuvuga ibyabavuyemo, tuzoguma tubikore, tugume tubikore. Nimba mushaka ko tubireka cyangwa se duceceka, nimureke gukomeza kwiyandarika. Ibi bintu n'ubupagani, ibintu nta muco mwiza urimo, ibintu nta bufura burimo. Rero mugende mureke ibintu nk'ibi ngibi, mugende mwirinde, mugende muhindure. Turabakunda cyane, reka tubabwire ngo umugoroba mwiza, Imana ibarinde.